Yuarok ne oneno e kar dak ma Kipkaren e boma ma Eldoret County ma Uasin Gishu. Tok jodak mane nigi ich wang' muko udi maromo 100 magiwacho ni oger e lop jopiny. Jodak go ywak ne MCA moro ma county no magiwacho ni en achiel kuom joma oyako lo ka gimedo ni gibiro muko udi duto moger e lobno. E kar dak ma Kipkaren boma ma Eldoret, kwan maduong' mar jopiny ochokore. Gichopo kae mar muko udi, kagi wacho ni gimuko udi ni mar onge ng'ama dewgi kia kulop jopiny. Alikuwa amekuja kujenga mahali ambapo soko inapaswa kuwa, pia wananchi wenyewe wakajibomolea wakarudisha. Sasa mahali amekuwa anaishi na mahali ameweka rentals na biashara zake ni mahali ambapo kwa map inaonyesha kwamba pale ni shopping center, local shopping center. Ng'ato ka ng'ato mochopo kae bende noting'o gino monyalo kagiseyo MCA ma Kipkenyo David Letinko Kwas e wach mar lo moyaki. Tunaomba tu serikali kutoa na koti wasiko compromise. Kama bali ni ya umma irudishwe kwa umma. Juzi tumechagua MCA anatuibiwa. Nyaka sani jodak ma Kipkaren osemuko udi maromo 100 kendo gisingo dhi mbele gi muko mamoko moger e lo moyak. Anaenda yeye ni kugrab, kila mahali anaenda ana grab. Leo hii tumeamua sisi kama wakaji wa hapa, hii ni mali yetu na tunarudisha kwetu. Watu wengine wote, officials wote wa serikali, we are coming for you, all corrupt offices, we are coming for you. Kamano MCA no David Leting oramoni bath puodho no en mare mano yudo koluwo chik ka bathe komoro ma jopiny no muko to oyie ni en mar piny owacho. Shamba yangu iko na title na shamba ni yangu na mimi huwa ninalipa rates, nililipa clearance, nilipewa plan ya kujenga, lakini nilishangaa sana shamba yangu ikipomolewa. Sema ni public utility na wakapomoa, hata sina objection na hiyo. Sina objection kwa sababu mimi nilikuwa na wajengea hiyo vijana wakuwe na hiyo car wash. Lakini wenyewe wamekuja wamechukua pump